Yosan, nah iki jelas, bening suarane. Yosan. Balik nang Hongkong. Hah? Serius balik nang Hongkong. Iya, insyaallah. Engko cek panen gabah. Digandoli anake. Oh, gak wis rampung. Wis mari panene. Iki video call. Nah, iki video call Kene. Pak. Iya, Nek. Pak, pripun kabare, Pak? Halo. Halo. Halo, ini Bu saiki. Baida. Oke, heeh. Sik Mbak bahas masalah proses soalnya aku nggak ada waktu ya. Jangan. Oke, sampai ora berubah nononge. Gak berubah namanya cere. Tapi mana lemu aja dhisik. Aku ah. Subur ya, ane subur. Gini Mbak ya, kalau sampean mau proses, sampean siapkan dulu KTP, KK, akte, terus foto. Iya. Sampean foto. Terus kuwi KTKLN ya wis tak siapno. KTKLN. Emang KTKLN sampean jek urip? KTKLN tahun gak enak. Itu sudah marah nganggo aku bareng. Hei, Mbak, dengerin dulu. Nah, apa? Sampean foto ya, foto ukuran 4x6. Engko tak wae contoh fotone. Ya toh? Terus sampean semua dokumen sampean scan, nek nggon tukang fotokopi kan nek nggon scan. Iya. Terus sampean kok kirim WA nang aku. Dadi foto, KTP, akte, KK. Iku engko sampean foto apa scan terus kirim nang aku iku tinggi persyaratan awal kan. Iku terus paspor sing lawas karo Hongkong ID ne sampean. Iku sampean scan kirim nang WA nang aku. Nah, engko tak golekne majikan dhisik, makane sampean gak usah bingungi masalah PT. Tak golekne majikan dhisik, engko lek wis entuk majikan, baru sampean tak kabari dokumennya dikirim nang ndi ngono. Oke. Ngono ya. Oke. Terus saiki sing tak takoni, sampean wedi kirek apa ora? Kirek? Heeh. Yo to, kirek galak apa gak? Gak lah. Dek galak-galak omongane tangga ah. Liane anak apa piye apa bubu. Makane aku takok sampean iku wedi kirek apa gak kayak gitu lho. Lek ngomong wedi ya wedi, dadi kan aku golekne majikan sing gak enek kirike ngono lho. Wedi nek kireke. Oke. Wes ngono ae ya toh. Wedi kirek. Terus njogo anak utawa njogo bubuk oke? Oke. Bahasa kantone sik eling apa wis lali? Yo seeling. Jajal kenalan. Jenengku Ida. Umurku piro? Terus mari ngono wis nikah, anakku umure piro? Terus aku dhisik pengalamane kerja nek Hongkong njogo apa ae ndang sampean bahasa Kantonis. Ngoki yu hai ita. Ngoyika sam sajat soy. Terus apa nih? Terus wis nikah apa urung? Ngoyika kicaupan. Jika sin kicaupan nak, maci cin kicaupan mah. Nikah wis nikah. Ya mau sih Bang ya, wis duwe anak urung? Ya uyat kok jae. Ya, ya kok jae. Terus amui. Terus anake umur? Ayo ka cetoy. Kok jae casoy. Pengalaman dulu di Hongkong, cicin hai Hongkong. Tin hai cui hai Hongkong lok soy. Lok soy. Hai Hongkong lok nin teng lok soy à? Hai Hongkong ke lo ya cicin. Ôi hai Hongkong lok soy. Lok nin, lok soy à?
Lọ ní nè Hong Kong做嘢，唔係落水。 Lọ li. Lọ ní nè Hong Kong,幾多個僱主啊？ 3 個佢ជួយ。 3個僱主，三個。 3個。第一個咧 Yeah. 照顧咩啊？ 一個咧照顧仔，全部都2個都照顧仔。照顧小朋友，幾多歲啊個小朋友？ 一個係3歲，跟住咧6歲，第一跟至住咧10歲。 10歲，3個合約，3個僱主，係咪？係全部係咪原約定係團約？ 軟弱，原約，全部軟弱係。全部係原約。一個咧，第一個份工照顧小朋友3歲， Yeah. 第二個份工照顧小朋友6歲，第三個份工照顧小朋友10歲，係咪？係。哦，你係印尼幾耐啊？ 翻咗印尼幾耐啊？ 翻咗印尼幾耐啊？ 10 lời. 翻咗印尼幾耐啊？翻咗印尼 Bắt tôi hay anh là bắt lên 8年， bắt lên hay 8年 bắt lên cái gì cái gì cái sang cho gì hay 掛住香港dollar啊？ á掛住香港dollar？ Qua chú Chin, qua chú Chin.掛住Jin jadi bojoku. cái chi cả bộ về như này Heeh. Qua chú Chin. Qua chú Chin. Hay咁做咩啊？你8年係印尼，咁而家想翻嚟香港？Apa yang alasannya sampean kenapa balik lagi ke Hong Kong? yo sangวันto tijin Wes. Son wanto izin. Tuku lemah sing akeh. ya Aku pesawat kalian jet. gue sengok Nyusui lemah, nyusui sawah. Tuku pesawat jet. ya tawa ini sekolahnya anak Nggih nyekolahne anake. Oke. Oke Mbak, jadi nanti sampean persyaratan awal supaya sampean nanti nggak, ya mungkin namanya rezeki kita nggak tahu ya, sampean cepet apa enggak dapat majikan kayak gitu kan. Yang penting sampean kirim dulu ke saya dokumen sampean, KTP, KK, akte, paspor lama walaupun mati nggak apa-apa, terus Hongkong ID, terus habis itu sama foto sampean, foto ukuran 4x6. Sampean foto, terus fotonya di tempat tukang foto kan, terus nanti sampean semua dokumen di scan kirim nang saya kayak gitu yo. iya Oke. lewat apa lewat WA WA gak apa-apa, email atau WA gak apa-apa. Nanti enaknya di mana tempat pengiriman, saya bisa terima dengan baik dan benar. Oke. Terus iki kira-kira sampean kapan aja bisa berangkat atau nunggu apa kayak gitu. Soalnya proses kan sekitar 4 bulan, Mbak. Langsung berangkat gak apa-apa. Serius? Iya. Takon bojo sik to. Mosok gak takon bojo sik. Nek kono ngijini ae. Oh, oleh. Duit ta. Golek duit. Oleh. Soalnya nanti juga butuh surat izin suami. Jadi bojone Surat wali. kalau bojo ngizinin kan berarti kan insya Allah berkah barokah lancar. Amin. Kayak gitu. Yang penting keluarga ngizinin, suami ngizinin, anaknya ya dikasih tahu baik-baik. Mulai tukokne pesawat terbang walaupun iku palsu ngono to. Pesawat sing iso terbang tapi kan dolanan. Drone. Iya nah. Iya no Mbak, lagi ya. Mobil warna biru jarene. Oh, ngimpi ya, mudah-mudahan terkabul. Nek Hongkong kalau sampean niat serius 2 tahun, 2 tahun setengah. Sampai Iku wis terwujud impiannya sampean. mobil biru.
Minimal berapa tahun nanti berangkat ke Hongkong lagi? Rencana berang tahun? Ojo rong tahun rugi loh, Mbak. 5. Ojo rong tahun rugi. 5. Bisa 5 tahun. 5 kontrak. 5 bi. 5 kontrak 10 tahun. Iya. Hongkong kan enak. Saiki 2 tahun sekali bisa cuti. Lek kangen iso video callan kan enak. Tiap bulan opo gaji, mangan opo ae kan iso. Enak toh? Aduh anak bojo. Yang penting duitnya dikirim nang Indonesia lancar toh. Iso tuku trin tin 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 tin. Terus mari ngono ron 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 ron. Iya. Woi, bapaknya jek 6 sampean. Bapaknya jek 6 bakulannya lancar iku bakulane. Iya, Bang. Mbak Ini Bu Mbak. Oh, Ibu pripun kabare, Bu? Sehat? Boy jek 6. Sehat, alhamdulillah. Oh. Baru pulang ke pasar. Baru pulang ke pasar? Ya, jualannya di pasar. Oh, ibunya nyempluk kok anaknya nonong iki. Masa le, Mbak? Lah iya. Ini cucunya sudah 5. Cucunya 5? Sudah punya Udah punya buyut? Cucunya 5. Oh. Iya. Tambahin Cucu satu lagi, Bu. Ada yang sing barepe sudah punya anak toh. Oh iya, heeh. Ya. Wis duwe buyut. Lah kan baru SMP sudah hamil duluan. Weh, enak tenan. Kebelet. Dadak kidang di Magetan bolak-balik lho, Mbak. Masa jenengan? Dulu sing idane niku Oh. dadi wakil kula oleh Oh. kan kabupaten. Nggih. Oh. Nggih. Jenengan tang Seben toh? Kok tang Seben, tang Peken toh? Nggih, kula sadarane ten pasar Widodaren. Oh. Lah bapake buka. Weh, enak tenan niku, jan bakulan iki. Ini Bendino kita sik udah yoga setunggal nembe SMA kelas 2. jenengan? Nggih, Loh, usulan. susulan? Nggih. Lah sing nomor 3 adik Ida niku kan pun medal pun lajeng kuliah toh adik Nggih. lahir. Oh. Dados ini Oh, kalian kena nggih kanca Nggih. sok. nggih. Liya-liyane kan wis padha ucul-ucul melok bojone, sing keri sing nungguin jenengan. Nggih, sing nomor 3 nggih ten Jakarta niku neh. Oh. Sedaya pinten anake? Gangsal? Sedaya Sekawan. Sekawan Nggih. dadi gangsal. Nggih, Mbak Jeng Ida, nomor kali ten Giyon, nomor 3 ten Jakarta, nomor sekawan nembe kelas kali SMA. Oh, lancar rezekine, Bu. Bendino ngitungi dhuwit ah. Tang Peken, njogo Nggih. toko, bapake ngudek wedang. Wedang. Nggih, kali sambil dodol ngeten iki nggih. Hiburan. Nggih. Nggih. Makmur ya teng griya. Napa Ida kok pengen balik teng Hongkong? Lah ten Giyon nggih kan jualan yo sepi ngeten iki nah ten desa sepi gek panen gagal terus nggih tipangan tikus ngoten niku nah. Oh, dan bagusnya nakal lah. Nggih. Iki panen gak terus Bu tak ning Hongkong neh ya pelajane waune nggih mboten oleh terus wis gak apa-apa des ora gak apa-apa kupung ki anakmu sik cilik kula ngoten. Oh, ya nggih to, Bu. Nggih. Mumpung jek payu engko lek wis kepala 4 angel rodoan. Nggih, lah nggih. Lah ndek mben nika nglairne langsung meninggal lho Mbak putrane. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggih, anu pendake cara desa pendake tahun jeng bulan 6 niku lho. Oh, nggih. Oh. Niku bakdo mantuk yasinan, lajeng rasa nglairne. Terus njing-njing ngoten terus lahir meninggal. Piye? Umur wis dinten to. Dinten. Oh. Dan niku sing nomor 3. Oh, sing niki? Nggih, jaler jane nggih. Oh, ya wis. Kanca swarga nanti. Nggih, lah Teman di nggih. swarga. Oke. Nggih, pami Ida menawi mriku mleh nggih titip Mbak Ida, nggih titip Ida nggih, Mbak. Siap.
Siap 45, Bu. Pokoknya Siap 86. oh, siap 86. Sambul ya. Ya. Sambul. Siap 86 ngoten, Bu. Heeh. Pokoknya sing sabar-sabar mawon, sing kathah dongane mugi-mugi ida diparingi kelancaran, dapat majikan sing sae ngoten lho, Bu. Amin, Nggih. Mbak. Nggih. Soalnya kan proses dari Indonesia kan memang ya butuh waktu, mungkin sabar ngenteni, terus kadang interview ngoten to, lek sampun dapat job nggih turu apa lagi nunggu proses. Terus habis itu nanti kan turun visa, terus idane perlu berangkat ke PT untuk proses penerbangan kayak gitu kan. Ya minta doanya mudah-mudahan Ida diberi keselamatan, kelancaran, rezeki lancar, majikan baik. Harapannya kan seperti itu ya, Bu. Ya amin, Mbak. Yes. Nggih nggo doane mawon. Nggih, pokoknya doane dari jenengan iku sing ampuh top markotop. Nggih, panci nggih. Lah nggih wis. Kula nggih nedhi dongane, muga-muga lancar. Saged golekne pekerjaan damel Ida, bisa membantu cari majikan buat Ida kayak gitu ya. Nggih, Mbak, nggih. Suwun sanget lho, Bu. Kula tak makarya rumiyin, mudah-mudahan jenengan diparingi umur sehat, rezeki lancar, umur panjang. Amin. Terus ndang nampa kiriman saking Ida. Kon kabeh. Lah rumiyin nggih diklumpone damel tumbak nggih damelne griya niku. Oh, nglumpuk nggih, Bu. Damel tumbak. Hmm. Pantesan cuma 6 tahun wis dadi omah, tuku sawah. Nggih, lah nggih. Alhamdulillah. Utun Ida niku utun wonge. Nyambut gawe utun. Nggih. Nggih. Nggih, alhamdulillah nggih, nggih. Lah nggih, mudah-mudahan lah bisa membantu. Amin. Ngoten nggih, Bu. Nggih. Dongane Nggih, mawon. Mbak. Rencana waktu pulang kemarin mau mampir tapi waktunya yang kurang. Wah, Pokoknya ditunggu aja, Bu. Mudah-mudahan kita nyampe ke Ngawi nanti. Magetan. ya. Kalau pulang ke Ngawi ya mampir ya. Siap, pokoknya siap. Siap 86. Siap, pokoknya jenengan mungkin pokoknya keluar ton. Assalamualaikum ngoten. Nggih, Mbak jenengan kayak pripun? kayak biasa lho. Maksudnya kalau wong gak duwe ngene iki ya biasa ngoten lho. Walah, Bu, jenengan iku saged mawon. Mawon. Semua itu kan sama toh, Bu, nggak ada bedanya. Saya juga mulai dari nol sami kok. Cuma bojonya di sini dadi bisa kerasan di Hongkong gitu loh. Oh, nggih. Iya. Makasih banyak loh, Bu ya. Suwun sanget. Nggih, kula tak pamit rumiyin. Kayak ngaten nggih. Suwun sanget. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Salam. Mbak Ida aja lali ya. Pesananku di scan. Foto dulu, foto. 4x6 dipoto. Dikirim ke saya kayak gitu ya. Oke? Oke. Oke, matur Siap. suwun. Assalamualaikum. Bye bye. Joykin in Hong Kong. Bye bye. Bye. Oke teman-teman ya, nah ini sudah 6 tahun, kok 6 tahun, 8 tahun ya Dading 8 tahun pulang di Rumah. Indonesia. Terus dulu 6 tahun di Hong Kong. Sebelumnya masih belum menikah, masih single, masih gadis ting-ting. Terus pulang ke Indonesia, menikah, punya anak 1, umur 6 tahun. Sudah 8 tahun di Indonesia. Sekarang Ada satu lagi baru lahir meninggal. ya, terus punya anak dan sekarang kepengen lagi ke Hong Kong. Semangatnya masih luar biasa. Dapat restu dari suami dan orang tuanya. Mudah-mudahan kita bisa membantu dengan baik dan benar. Persyaratan untuk ke Hong Kong sangat gampang dan mudah sekali. Bagi non-ex, siapkan KKTP akte, semua asli dan surat izin wali. Untuk teman-teman yang sudah mempunyai paspor, entah itu ex Singapura, ex Taiwan atau ex Hong Kong, itu pasti sudah ada paspor. Siapkan paspor, walau sudah mati nggak apa-apa. Paspor, terus habis itu Hong Kong ID bagi yang sudah ex Hong Kong, KTP akte dan surat izin wali. Itu aja persyaratan kalau mau ke Hong Kong. Oke teman-teman, kalau masih ada pertanyaan silakan komen-komen, semoga bisa membantu dan see you in the next video. Bye bye darling. Bye.